Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano akilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema dadaytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan dala ang tinegosyo na gita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen. Dahito lang tinaglakwam? Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam? Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Di la mabalin nga iton katapusan nga agbayad man ang agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta, ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan ngamin ang makaawawat? Parikot ko lagat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga anaimbag kayo akaruba. Awan ang yaman na. Pakaragsakak mat, ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takas lapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat ngamin na makaawawat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Kada ka din ni ka nakandanay, agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya. Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma. Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Umanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak.
Mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam, Dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Sana balik ko man o agbayad da adagos. Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amo ka mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige, ket inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay manong Dani. Umay ka, Tiyanda. Agtugaw ka dito salas. Tairwar ko ti paisaganak iti asawak ang meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Sige, mapantangarudon iti kusina, Tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y ket din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay-an dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuluda kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman na manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Kaddi mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Loyda amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Amang ano utang kalimutan mo tanday jay. Apay kadimanen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka bak nang. Iso at pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na patag nga ibagayoan. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loyda? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Kan adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot da ito istor ko.
Ala, sapay kuma. Taad-ad dapay adumor astoy istor mo. No di ka po itim pautang mo pagpuunan, awan ko maita na ito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasam matan tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinong paltsanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka tsanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tsanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day at tsanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir ma. Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan ka numutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngam awan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam adin tumakabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita. Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma. Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Lamin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyaman no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 kan 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, taday ito iti maiparbang nga aramiden nyo. Dayawam da amam kan inam, kunati umuna abilin,
anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Purak tupay na ito yung balay. Anya, Manong? Anya di bagbagam? Purak na ito yung balay, kunak. Malas kayo tibiyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti ar-aramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Kaya pulong ka. Puro kay amin malas. O, kita umban lakay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagitoy ide. Ang amita ay nagdadakkel ken naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno nabiit na Nanang! dumaka. Tatang! Ay, akas di mo ti bagbagan ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbagana. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kano amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkay. Ngam awan maited mi a kwarta ken kuana. Ay un gayam ding na. Ingkanto man gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artet met. Igatang nan tumot lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak ka unget. Kaday jay, rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, kanya nga ron ti aramidon tayo dito pag-iistambayan tayo. Agnganga nga tayo latan. Ay, awan nga ron kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan ka no't kwartada. Imposible nga awan. Katlo agpinpensyon da. Nagimot nga ron dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay ket, barang nagawid ay diyan ti pamilya na. Ngata. Kano kanayon da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Di nan sapay suportaran dagiti anak da ken ni Lia. Kasano ang masuportaran na. Kat dagiti mat bisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isungsamat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, sungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwang kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bibiyang mo, alak lang kaya. Nay. Inayadam ti magna. Ang mga padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Yakayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan nak, nay. Eh, Adaywan nak. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibagkatan Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Mm. Agbilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Ay, nadagsana, ay, diyan ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-at ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Ne, asino day tinakaida dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatag mo.
Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak man ang anagawid. Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di ka no itod na asustento kadakwada. Awan ka nun balon dagiti anak dama pa ni eskwelaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan ka numot nga minan nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatang mau. Sige, di tana pa lang arod simento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawan, anak ko. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong mo abal daw? Saan pa'y matatang? Ririingak itay. Inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amaturog. Makaamon tumot tan ani baldo inton agreeng. Wen nanang, adumot kit di dayti si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag ka di day jay? Ah, Anya day jay. awan mo't mangagaw. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Ne, adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Mga no adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan adadabraw ni kan blaki ijay ruwar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga aso. Lakay, awan mo't tan ni baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madalaan di tadayta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag mo na ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan nga umay, pare? Kasano jak umay ket adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tinilaw mo ang manok Nagulok pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Ang asino nga iti akin manok kadagita. Natatang kinanang ko. No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nag iti taraken da. Nay, apay nga'y, lakay. Kasla kurang mo't dagita manok. Bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay, asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsinsyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya? Ay, intayo kitaan. Ay, ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Awan mo't sa bali ang maayaban tayo amang yawid. Apay nga min akasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayon na saan ang makaawid, gapu iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday mandak na. Hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Anak katurog ka igit te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Ada pa man ako, tatang. Ada pa. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Kanya. Sika, tinang tiliw ka dagiti mapokpukaw amanok may kaninanang maw. Di da gayam ikan iti kwartak. Ay, nangag mo lakay. Isugayam tinangala ka dagiti manok ta. Unay kamatan baraw ka.
Amo, apan padaklan mi dagi jay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingka kidintinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Agtarakan kayo manin. Happy problema da ita. Ay, Baldaw. Di mon sapay sarsarungkaran ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayan. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan lati aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaangan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita nga ipagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyak da. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay Abaldo. Ay, wan nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abinaybayan na. San na bale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ay, ni matdig na day ta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. Wan ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naala ka pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Ay, Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti kinai-responsable na. Ay, napanan na nga tamanan ngay. Ay, wan gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo amanok. Tamang ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan mo't laang ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makil dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado na iti kulungan da. Tapno saan manin at iliwan ida ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutek. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan kadagiti barkada na. Ay. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apurapi manaw. Ayan yaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay, wow, Ay. sa pa imparabaw ko laang iti kabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y ara ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan da ita. Basta giinom tayo ka de. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta apaginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat da ito yan ka. Nagano ti estudyante nga gurura iti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Ew, alo, naggangot na tatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayo ka man dito si Kalakay. Ne, sika ni Mika ka na ko. Apaya kasta ti panagsasaom kanya. Katsak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dito, Mika? Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Jak bigbigan nga ama day ta. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka.
Aglugan tayo, Mika! Mala daw tayo yung school! Anak ko. Una yun. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain baldaw. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasan gaya man. Jay inauna nga anak mi ni Bakay. Tatang. Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mon amo adadakelan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Ay, Nagadugayam ti basol ko, tatang. isublim dya inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to, dagiti. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Anya ti sirsiri pun bita si Prina. Umay kakidaglinisin. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay ka kiting. Anyaya day ta. Makitam day basit anak ngisngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta day ta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ha? Kulot kadimat ti buok day ta a babae. Ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso day ta di aplikante. Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabakitan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo't Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawag man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kayat ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa a kakadwam a paradalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya tsasawan, sir? Naawat akon? Naawat kan. Ket magrugi kan intong bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan mo ah. Inaprubaran na nga tan di loan ko. Umay ka, tamapanta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya
Ay, ter aramiden jay babae anang isit ijay office ni sir. Na, adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir, amangan no agungat. Ay, makauma ti rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo ka na kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito yung opisina. Ah? Kaslamo nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot yan, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mangayab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom, Ay na, nagmayat adenggan. Kasla, umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo. Ha? Itay ka pa yung abirbirukan. Adda ka matlagayam ditoy. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami to? Itaak lang nga, ginanamit. Awan ti agina inana. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat ti may mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila dito. Saan ka diya sika ti baro nga inala ni sir a para linis dito yung office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa. Agur-urok da dito'y. Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan. Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo. Seprina. Adan sa mga app ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina. Aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kaslasaan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar?
Juanita, dayta ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Isungarod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso ang nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabiit laang. Tani ay ayaban nak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating darak a seminar, kat makalawas nga awanak. Iso nga ibilin kun kada kayo dagiti rumba nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Iso anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasag man, Mike. Ay, jak pa'y nauma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no, da makakita kan ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni Sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ron di aglugan dito'y tugaw ni Sir. Hay. Siya, mamay. Siya, kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kaure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay, asuak. Rumar ka na, ang mga nuad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni Sir ang makakit-kita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitawag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni Sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanak man. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni Sir. Kasano no maamuan ni Sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan. Ay na, madim gayam no na puno na itingiwat itimakmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam ng agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home matan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga te ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na si ka? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga te ref? Ada pa'y madi nga ugali na asar. Anya day ta? Nagsadot. Permiti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino?
Da kamikin ni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan, sir. Iso nga ikatin yun. Ubing nga agpaisong ngam nagsadot mo. Permit isadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da Seprina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni Sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni Sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan, mate? Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni Sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni Sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni Sir? Sana ka nun naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak ka nun iti accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni Sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasayaat. Ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina.